ngaleso sikhathi kuphela scheme ungakhohlwa angisablome edladlini senkidla kulinye isonto bathi kuse Grace Bible Church lapha eKagiso lelo sonto leli scheme ngalimosha ngachacha ngalivithiza flop man la kune bad company khona uzongithola la yangida machita mababhanki igela ngida yezwisisa empilo le akuseyami kusho ukuthi I was trying to be someone ongasiwi kuri neki batho ba mothoki sinyela ujontjozo jontsha noNkulunkulu mfana mankaka nyawabheka la masimba la ngigogoggo ayikaphumi le mali ayikaphumi ngicina senyapeta nokupeta lapha eneselini angifikele emabhozini phela lapha bokuyizo straight lapha bokuyizo straight kusho ukuthi manje lapha na abalethani ngithuke nyachuluka la ngikhona bara waqede toilet ngale mali ayikaphumi mina sengigive upile ngithi shawo umhodi ugrindile sokwamakana into engicabangayo mina ngawuza leso sikhathi yayizona ngijabule what was that one thing ebe collapsisa isystem yazi umuntu makasemapenini ne noma umvakashela lapha esibhedlela bekashaya izinto la kaloku athi